yedemu live adeshmaba me mamu nyina adwo emamo akwaba ene sene ye hyase anopa no a ebepem samre sompa yesi election house the election house just pin cry beto form no nyame adom ochena yemfa nkamemo ye bere say ye dini nyina ebebramo enti ye de ye hyase ye de na ye bo kwan no wahu ye bo kwan no a ochena adade ani poso eje bo eja no ochena ye nyina ye behu no nipa enum na emprempren wo mo ejina se ye hwane ye nto aba na ema wo mo MPP delegate no na sene ye hyase a medical church mo no sisi ade baton no aba be hye mensa medemu betu amerika no enye amerika ketoa Obaapa na ya aka echetum da hima enimidi enye me nko na me wo fie ha me wo ama Konadu na afei ataboaten aka editor one the whole SOMPA Ghana ono na ye editor ene wo behu ye editor e wo TV ni so ono so e ka me ho na omo de ye ko Facebook no so enso Steven ono so Augustine yes ono so edeye enam Facebook no so na Tony wo mu nyina eka ho MCR wo mu nyina eka ho na dwumadie etimi ekoso na ene baton hye mensan die ye beko Ghana fana ba bia na de ekoso sene ochina ye nyanim se ye kwakoto aba no de ena ekoso ewo from grounds no de na ekoso enti ye ne yensem trofo ebedi nkomo efri samre ya akopem se no nkron bebo de ene ye beko Ghana ba bia yensem trofo SOMPA de wo de na wo de asem esanse ye ba be somo SOMPA enti ne de ekoso ewo grounds no enumrei ye de ne nyina ebebramo ewo akasafidie eso na mamenko studio bi wo ho na mema ama Konadu watena se dada editor wadam katsena se na Ghana for person wo mu hu SOMPA editor nim nti SOMPA editor betena se ataboaten oba betena se na fei ye de okay ama Konadu my joy ye ni Obaapa me ba cho ho ye de ye ho ahwe me your first time we ye share ni it's true on ho first tuntum se you also hu twa so ho ye ye radia do me ho ye pa ye nyina I think say across Facebook ni ade na emre wo ho kakra wo behu say unua one ne ye adwuma or different branch ni but it's good say finally ye pa and they say na me bo ye si wa baso wa ya ade na wa ye no kra no ye ni so because na me minimum wo Facebook minimum wo TV so but ye share no kra enti there be a better say apamye news or say ye ra taboaten na sansami mu Wong Rataboatin the Sansem, so na dawoma wakuchi ni nyina www.sompaonline.com enso ye nipa wo kuchi sansem no enti ene mamenko na me ma ataboatin the original news editor papa nobody oboa edobianka dem me nua be ma onse mesumi ata. Oh, I see. Inti atani ata makase yesi wo de enche obebo ntafo ojo onfa se bebi ensuo ntafo or history or there. Oh yes, your history. Yes, mo ye kakra. Oh, there be any there any history. Osi me mo montira. Yes, editor. Yes, mo ye sharp. My joy. Shooters. Ye be ma ho. Eradi adom me ho ye pa na onso e. Okay. Fina na ma feel onso. Nyame adom. Ne yeshia me suma feel dodo me suma feel ejuma pokode de bia te se de amba Konadu ke yete ataboaten adawroma na ono na asan nsem ni mu nyina e de ama ye ya ye kenken ene adade a nanso ye ni mataboaten ene ajafo etiefo me amini ntimo bra SOMPA me pacho ayafa prince ne kan me prince ne me de pa ese na ataboaten on say ata no me ba ntafo nti na ata ne ka me ho okay na boaten no so ye family name the prince na nkasa na ye de to me nti no wohene ba ne de wuyi free mu a so wa pa wohene ba no so prince ne no ano wohene ba no nti me no me penetrate no kra ten brofo no nti ye fa wohene ba no mom ne nti prince no bo prince oni na me pe nti ya o body no a o kan taboate na enyi prince ni mfrim etiefo ni ahwe mo se ye edit no hu twa pa o jira ne na so pa no ho ofe SOMPA de se bi oboni bi enim ye nyina ye ho ofe ye nyina ye ho ofe o he se
Mama Konadu. My first time I'm doing when you said you were now about that. Me sign it check. Me bacho say. Me feel di na editor bon. Eh, just say obia wo di e shada ka mu a o feel. On say. Wo me mama e de nana ya. Yes. E na ni din pa e won krata so no. Eye Konadu. Okay. Victoria Konadu. Yeah. Enti me mama na ti me bonkum so yi. E na me mama na ti manimu yi. Okay, na unua ba wa. Na me nua ba sa ne ho. Enti na ha na amaba ne de. E na mu ankasa no mu hu sa atwa. Sa. Me hwe oba fefe so na o ti manimu Obaapa na o interview me a. Na me hwe me bonkum so na se mama Konadu so wagina hwe ni we oh. Mo ho fe pa mo skin so ni da ho se. Na nyame abode. Ya da fa. Okay, ebusia sene me di kan e kan ye no. Ye bekọ ahoma no so na ye ne ye nsem trofo a wo mo ewo Ghana ba bia na ye ne wo mo atwetwe enkomo e de na ekoso ewo grounds ochina ne yekoto abayi o delegate no wo mo se sei menya ne ntia se sikache bi ekoso na mo amu chesika no minim mami musa ama FM se me kwato aba na se ebia nipa na me kwato aba no obre miska na meje eyebone ana aba ntimi chime Obaapa me dan say say I think say we are 3 to 5 more na ye bo monetization ho nkomo. One thing aba beji adwa e wo Ghana manyosem a wa betena ase wa batena ase. Okay. But most of the times ye can na ye hu how ye be situate ye hu ne kan because ukoyi wani kan asa wo na wo kan but in reality e wo ho. Sika gigye ne sika tua no. Okay. Obaapa be kan Ghana manyosem no ho. Ena eno so betimi asesa bibi. Okay. But excuse back on your modema. So the worker says sika che person. Me so me pick information say ukwa constituencies bia ebi mu crash ase edi ebi no mo de. Oh, okay. So sika che no is under the guise of and transportation. That's what they say. And transportation. Okay. Transportation ben kwa na sesebio. Envelope say Sunyane estate na me call pastoral center koto aba. Okay. I was here mama to say 1,000 cities. There be. Ada me the helicopter na ba akra. Say 170 Ghana cities. Eti ade nti na wo fit say bia penkwase, wo fi Berlin top, wo fi Fiapre, na wo kwa koto aba say to say pastoral center. I was say ojebe 1,000 cities. Enti ase na na wo de kwa na say wo de dia na eko. Wow. So omu tua sika. Me say delegate ebe cash out ochena. Ebi mu so crash ebe sha ase cash out midnight. Edi ewe ochena no pamu akwakoto aba. But say ya chi obi a obeka so omo ba ye kra no aduane e che ya nso omo so nti we breakfast na lunch. No obi say won say na hotel kra na di na aduane boy ye den no. Ye be serve breakfast ba ko 2,000. Ye be serve lunch 3,000. Ama Konadu posiansa mame kwa nwoma no so na mene ye nsem trani erekanan emprempren obutu emfifi mantamo ye tu ka no emfifi mantamo na ye hyase edi efre Eric wotemi nka majoy me just so many aba bibia boko de emfifi mantamo boko na me adon mama abone experience emfifi mantamo boko delegate no so skache no what bibi se omo ugibia na kasamana ne tedio no man ka ka mo je na titi no we can say shedding na ho evidence no we can extend to say am to can see in o men abato no delegate kasamana o mo ko tiri ne ho man san no okay see Eric sisi a police station be na ugina sisi na dien e na ekoso wo hwe preparations no a bibia de da na kwam me da say na program ni din komo mu titi na tem na hinku we kepu ana me wo imprint na ya de mo tana no ama ne bo no tie na ye ni mu no titi na tem na no ye chop on the bibia na tani titi na tem na kwa na hinku mo ye be na de mu ayi ya kwa ko wi e wa central ye ne titi na tem na de ofa hanu ma yura clear ya complex ko da pa na ka ni pa ma mu a umugina situation ni esi anye for every person ko amando ko ni
so more so abandoning Bako Kendini political party because was now continuing central. Now, in Britain, any a cry, you know, it's more. And I don't know what's now. Honestly, this guy had to do it's in actual banishment. More eligible for voting and Adama or Tina, parliamentary election and not a cost. Constituency executives or more even actual banishment. As constituency executives, instead of banishment. Electoral area coordinators, but the polling station executives, that should be former parliamentary candidates or more down that 24, who deny MPP, so abandoned you almost every four, who can not against you, almost so many or so common, you speaking up by more. Now, a former member of parliament, that should be a four. Not more MPP about you put about the former NDC into the patrons and elders or more constituencies, no, also even also and a founding father said there also to corner a war of the founding father the Auma, and also every in Akuna 8 at our body. Now I have the German 50 months I am called Chiputa, Chipus in the south, I did a much from everything up so now commodity to south and also our franchise. So and I idea also and then to be a thing I will not for and so I will keep now in the local center can kind of pimping the I want my flash point up a central hormone. Now in treatment and this is not one the person is a baby. The effort you must good one, you know, or more additionally. If you are or more it is your which not be down or more problem. Look on and this is not a man and never go or more every issue addiction or the ones or sorry so and so whatsoever is the ones who do not know you guy and and I'm a part of the city there. Also, I could do with and so on. Now, everyone, or Chinano say, you have a central, I flash point now. And I had a look at my smooth. Now, I do or Tinano, and if I don't know, we delegate. Almost a lady behind the cutting movement, I couldn't actually about it, you know. Almost 548 and 48. I didn't have actual about it. Or central. About one education, president, and scenario board. I want one familiar. Canada Canada. It's you know, in a command, and you call for fashion cacao and I example, and also for Canada also for that one. If you community, them or mark a uncle for the door, and say, they will mean about me and the camp and other dumb find a tampon. It's about me also our dumb for assistant and a bank tampon. And so our discussion to the idea. The book pay or no ever and competent to check central police commander or no what a honorable. You know any COP at a pre. Also, I don't watch channel or more about what we will see. Yeah, and I'm watching an assistant on one. Or more any police personnel and they're barely SOMPA FM. There's 20 to 20 police personnel. And I had watched a number. Not my count, a woman, and a form of an amount to buy Japan. Emma, I asked the about for now. The general officer also a warning. Anything come on, one to see my I don't know why I can't come there. I'm a pepper play. Also, about me, then in Piana, easy, and paying for her, and no, it's
na ya assistant ni assistant of the 699 for ya awabo de efia na o chen safi na e fan so the 699 for am ka san so kra and that of brother na ni dey no na no pa for the team and mo ya dia security agencies o mo ha no any isi for e ka on some e pamano e anto mo na na so ka e to ka de in some football or no this man to market doing na him ko ni o tna say isi abatoya so you see the couple ma o e cheche tin o mo e bra bi o juma na protocol no de ka say modalities no e wa abato ni no o cheche na akwa na akwa ha de kakra ya na no media form de pa na abuwa yan ma yan ejuma yan ye no access point bi ho no ma yan de akora ne mo no bi so ewe etuto ho no me wo se ho no ma apel bi o ka no ne wo atendie nso na me adom abato no entan ko ti na pa ne bi ko mo ntan ko ma ko mo se ta ebe ti akoma presentation ne ko o ma mo nso eno ewo ti man ti mo e pa abato no a yes no so e ko ni mi ma mo mo ko aka yi bi ewo abato no mo ti so o mo ti man ti ma ti no no ko na o le bi no clear say you ken akontro ko da ko na ko e so ni pa e sa ta ko ni mo di ko ni ti mo o mo ngom enti so ma ni ko en ko no ka to an mo ngom e ti ya mo ko enti fotoka se da ka to ni ko ti bute le mo no sɛnea yɛ aken akɔmfo ko Japan isi carry no no se ne nyama no nka mo ɔmo bɛ ba pɛsɛ nke yɛ aken akɔmfo ko Japan nanka na me ado wɔ ɛnta sɛ yɛn fo abɛn bi no ɛbɛbɔ de bi no ana wayɛ ni a tu ahin bi si ahin fo no ɔmo ato aba onye kendi na ɔmo ama 20 so aba na ba bɛ ne de ne mo no sɛnka enso sakata ma betia ɔmo fama ebia party for food your most party no evo edo ya afọ no e kina nti se ni chance no ni nti man dem an bi abaso the plan ahobwan titia represent na timia. Okay, Erikanan yebeda se papa yenim se we de obi be se ye prelims emunketo ano no ochena de eba no esopa yeda se papa ene wa manebo adesmama nipa yede no ekasa ye yensem treni a owo emfifi mantemo metro central region ena wote se wabo no tofa ochena yekoto aba de na ekoso ahomboa ben na wo mo aye enho amanebo ena yenua bema Eric Anan de abreye no yeto so yene yensem trofo bedi nkomo bebre de afa preparations a ekoso nyame adom ochena aba wo mo ekwakoto no but answer no mame nko na me ne ama Konadu na yedi nkomo bi ama Obaapa. So now make us say monetization of Ghana elections and by extension your politics are your practice wahan. Your nyante ni say. Yeah. We think say your pompisika at the mad delegates are now voters are and now you beto mo 2 million. Now adia bakwa ya ne hame. I think this week na make one some say. So we a voter. And in this regard, we a delegate. Our kwakoto aba. Onipa na oton ho ama na wo gini sika ansan wabet watu aba no yeah. Kai hu se sika no. Businessman bia ya adwuma ope returns. Ope profit. Yeah. Ope bibi because invest here also o repeat. Yeah. And o repeat so on repeat the same amount. I was say ekosoro. Yes. Director bia adwuma yi. Oti mi nkasa director bi adwuma ne say ye ne fe. Ebe. Say ya betena ha keke na ye kasa na ye ne de. Say ka ma bi say ye de wo hu bebre. Yes. All contributed to national development. No hwe say. Whatever I am giving out no. Ebeba me ho probably in double fold or more. Enti onipa na eba. Waje ne kapre, waje ne sempo ateku dama. Ansa na oto abanama no. Kai hunu say finally okọ officer obeto ne bo ase enya sasika no onyan no ode ma wo na ansa na wabehwe wo Yeah. So wa wo kwoto aba no e ya hyesa de no so it is not always about what you get anymore here because tekramane de oba
tekrema ba ama me ntwa wonu mama musa se ebia emfato ho ochina ba yekoto na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ama nkofobisika emfato ho na mede na do okoto aba no wagiska no a se last time meti se na nkofo eka se your mind sika ntino se bio enye doc ni sika nti meje a se bio me so me eto a metua no eso mfa so na me di nti so oje kra no ankoto a se police nche no ba woto na wotua ne de your man ye enye sika chiche man nkofo di twa omanum ade wo sa wo hye ne nso okay so wo kwaje wo salary ni atete woto a ka hu se kwan a wo befa so nyina mo kane ane sa ne man nyina ne ye de hye ye de eto ni koye okay so wo say your man ni sika akodi obi ho a how do you know say your man ni sika e dey na wo di determine say your man ni sika okay mi sika hye mboto mu say your man ni sika e dey na che say your man ni sika once I be di me pocket ne de e me dia okay wo kwa homa no so aba okay kasa wasam na wo kana ye me de pantia say once I be di sika na kodi obi botom no it doesn't belong to oman bia e odipa ni sika nti o de man wa o de man say ne personal money okay adachi no betwa so aba and said na make no mo ye no under the guise of transportation feeding by enim say amount no mo de mo about feeding and transportation amon kan say they are buying the vote in simple plain language but oka say transportation oka say feeding na say adanko da do we know so man cheche mu cry in plain language we know and we understand the gimmicks of game politics na Ghana ye play wa ha no so ochina ye be hu bi anaju ya ekode ye na ye ni ba ko bete ho say the black sheriff ka ye kata ba ko ni ate ba ko and we'll be monitoring what will be happening around the across Ghana 16 regions no and wo de area wo be hu delegates nso o manya ska ni bi no wo be hu ye beba banka by now the enkamisusu say politicians no they so omuto omuhunfu sir e wo say kana ye kan wan say wo de ase north on say ye koto ababi wa ase north e ma say ska cheche no wa kopie mu ho no mo after say ye to abani by election no after say ye to abani wie ye no say wo share videos bi na nam social media no so a girls be say akwajiska no ti ato no ne ade me de nka me free say nka by now no e was say politicians nko mutu omuvu na say ska no a wo mo chechen because nipa no obetimi ageba won to ma e no so e but you see the point is Ghanaian politician no ohun me ne wo say we are poor people no ni asem no ohun me no ho say we are going through hard times and they do moments like this and now or the ben wo hwe ubeje this 2024 aba ye koto ye aspiring MPs we no mo cheche emo 5 kg wow emo 5 kg that's what obi ko che bread ni ayi o milo bi obi ko che one day can you imagine no de anwa 1 liter ka ho no de me na be ka no tinapa ba ko atoso wei patcho wo ubedi ni mre do sen and Ghana ni hu ana ne hotel no akoto aba nti onim sa wo no se bi kom na de magi ba ko no de akofi aba pa kom na de o because kom ne wa wo de matches park ye den wo de am 5 kg ye den emu ye aduane a ye kwaje ekosesa se bi ye de to ye conscience enti omo so hu ni se ye ho kire ana the Ghanaian politician nso ebekoso amatimamuni hu akire no said the obo betima to otumi okay so wo ho ankire na wo de wo ho you financially stable Obaapa why na beba be ka kire obekọ director wa ka kire director say director me ma osika so and so no akoto aba so wo sika director betima ma times 100 enti onko yes but ohwe obi a obesi otibo ntefu afantini beto me choka brabo mo ayedin ama no afamasi akoto mi ade no yes ohwe afadan bi kra yesi odam a otimu se ohiamwa enti da bi obekọso ama why impoverished said the beya oba ho no beka bibia wodimirika beje na wato aban enti it is high time one yen soso electorates ne yebema yani ada ho so oba na odisika bremia okay I'll take the money but I'll still vote against you etwaso ba ku mienu a obesesa and now yen fan we nka ho say the Ghanaian electorate e say enema e dane o is here money why no e say enlightenment no pa e kwosro pa o 2024 election outcome e tell say Ghana ni oto aba no nani ase nwan ba na be kakra no me yes samanyo no say bi
Ombenye obi ombe fully na around. Okay, me da say ama Konadu no. Ma me nkwa homa no so quickly na mene Shaggy ebutu Techiman. Mene no enkodi enkomo enhwe Techiman South ene North nyina edien ahombaboa ena womu eye emprepre. Shaggy wotimi nka memo adwo memo akwa abanzo. Me your family so. Wa fe me wo ho Techiman boko. Okay, yeah, the radiase. What for chrome? Boko, make us say, yeah, that's why we chrome. I no saying the city. Would do any two from no Bibia did an aquanso. You, Obaapa, Mamma, no, na, Yancha, SOMPA, achieve food now. In fact, said you were with him. Ajebo, that is a jano. Wadra Enesa, Yamiyaduma Watcha, and MPP, Amayuko, no, Okoyi can before you will do over you. Some the Coco 2028, Amabi at my Kama. Now, Obaapa this region had the Yatman, a Yan Capitano, Obaapa, in fact, Nemagu, Nakuba. Now, almost say, Tetmano, or more, Abakosemka, a banner. Promise you home and yeah, about won't pay because it's so serious. Because of the Ura Matagement Akosa said you were with him no. Will be a blue election say yeah, what to see from Edward Serbia, pay your name, name of it to me at 2 years. Over the transfer to her, in fact, Obasa the Wakano, I'm not ever so. SD school now, a one crack up now so. The whole and ever so. Nipa, Meka say, Delvis on Quapo Trouble, said ya in Dano, a former resigning MPs, police station coordinators, and then one Akana, no executives, you know. They come in Aboma, Omobaye, Apim, Ahasa, Adwasomi, and Sa, 1873, and the Cochwa, Ewo Techman South, Yamayadoma, that was not. And I feel that Techman South, no. Would you reach them more? Techman of Soa, yeah, a year, Chubodom or Mayan Kuni Chubodom. That was Nipa, and October, a year 623. Yeah, and also a cost for Chubodom with this pack. Yeah, what should I be a cost of Tama? Now, Papa, and they Abambo 4, I didn't for more. I would say that there was a shackle. In fact, police for I'm of full assurance to say, Yamia Kuma channel. Abano yadia libya the koso asubimpa na but from oba as a camp character wom how do I do better so we more camp we kusha ha camp we kusha ha we more have been class yadi on beda because I say obi e camp no nkofo o ti na na koye na say obi e camp no nkofo obi e camp wo kakra say be ya wo mo reach me edidi nkomo na obi nkwatwe obi nipa enfa no nko obi die and say so na campo odi ha and one say wadu ewuram nti ade ache ana je se wudi la no so do kwam akoto aba na no na shaki mi bo omo campo omo wo he omo pa jo say ehimfa na campo na ekoso campo de wo ba Techman South ba dia ken ko campo or the say but we uncle for campo we uncle for campo in crop say I don't know how say a campaign ekoso and will be also over the one half and the deeper will give the pan no man kwai na say will be this ko dada no how say that necessity and she will be a campo in crop kakra se be ya wona no will be to me fa wo ton ko love fofo na on ko dada wa adwen and the man say o campo dia ade achi na say we di la so that we na ya kwa ba na no na be yet me I tama and you know oba de wo from pa no but say na mo kasi kasem nya de ade wo oba e de we film yeyi na na tie Ghana politics no ya ade aba be wum ko wo de woni to so ma enne no pa na ti second duty ba ko one day we can catch the second I said the wi other candidate so make kan wono so egu so no so e say the open na the woman say candidate ba ko bi kan be chair de no scanner ba ya o muslim mu group ayi but ba ko de de ba zumiri no ya say ba ko ye twa ba ko enti na ma campaign ba mu
nti amaka mpona bam ti nti o check ya nipa ba ko bi anya asɛn about when it to from me ha mani nka ba ko che be 500 cities wo for each nipa ba ko bi 500 cities and ba ko bi 500 cities e bi 10,000 near you know you okay check it also about me okay to aso yeti o hello Shaggy otimi nka to aso me ba to say to aso yeti wo nka to aso okay me da say anti said na me kano ya tete wo fam I say abade de du say da sa na kwakoye kaka ya tete bi 500 bi su de 1000 na ma say anti amamfo ye top up say na kano ko ma ba che 5 ria no bi ba che 1000 ya so ko na ko wo say na de je anti ama chese sikasam no say de mo kan de we yi film yi but wo ko kan de be ka che wan say we de lolly free na ye reko ye top money na ye bankrofo ana de na kwakoye in fact no question pa ni say abano de the uhwe pompa ewo tikman south and tikman north and Kranza atebubu kwame da so na afi Kintampo north Kintampo south uhwe bunu east hare dia oba in fact meka say asunjue pa de ebi wo ha ya de abasabasa ye bia ye den ewo ha ye beka say police for so e de nyemagu akwemu ye papa na Shaggy oh Shaggy otimi nka oba tonka aha wodi wasototo form no sa candidate mienu na yebodi mienu no a wodi wasototo form no wate sa mienu ebia delegate no wo mo bodi fufuro bi aside mienu na yenim dada no Shaggy wada ma mentie radio no na yenim komo phone so oba mentie radio mento network no sheda mo papa etika sense su bi ma me na mi busa se wodi wasototo form no delegate mienu na sisi a yenim omo no mudi no air trend here what edin fufuro aside sa two candidate okay yo oba in fact oba team pa dia no kwasem wumpa ne say oba candidate mienu no die omudina na wosoro na ayi kakrakra aye wonwa kakra wo mu ni se person no na Batman South a ne preacher ho hia no a na dimien sapa na wote wo ha aye yura brother champion na aye papa Kennedy wo hin ne Japan ana fe Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no mudi pa na wote be se no aye akoye se din no pa na ekosopa aye yura Bawumia na fe yura Kennedy wo hin ne Japan na oba wo de tele sa titima no sheda yen wan wasa o se 2023 de se wo hwe abakosem no mu a se titima South no to aba no de ma yura Mahmoud Bawumia ya se percentage na e wo soro pa yi o botiti mu kra na uko ana South so the same thing na ekoso dia mega se blue east aha de e wo soro pa de oba se ye ha ni ka Dr. Mahmoud Bawumia dino na ya dia e wo soro pa yi yi nipa num ni gawa Dr. Mahmoud Bawumia dino wo soro pa yi sen nine no aka no e ti so wotina na wi adum na ready de cheyen na adepa bi tie na enye won wa se yewura Dr. Mahmoud Bawumia no isti hadie obetimi ayeden adi mpuni nda aha okay shala pepe na ahadie no okay Shaggy yebedase yebedase papa ene enchemu a wode amaye no adeshmama yensem treni a obuto SOMPA 106.1 FM Techiman Shaggy Shadrack ena ote se waboye amane ede afa Bunu East mantemo abato a ochena yekotuei wabo a womo aye ewo ho no eho amanebo ena wode aboye no SOMPA 106.5 FM Techiman ye demo live ewo ye affiliate stations ni nyina ene okọ Techiman ye demo live Nkranza SOMPA Doma SOMPA Takwa SOMPA Mase SOMPA TV no so ene ye utimi ho ahofra ne se enyamudie ni bia we
sompa ho mfa ni bia je se ye brinkese ade no nti ya ahwe ye ewo sompa TV tara one TV nso ye demo live ewo ho no mo na yegusuwa ya ye ne yensem trofo a wo mo ewo oman emu edi nkomo se ye di kan akọ mfifi mantemo yaba bunu istimantemo ye beto aso na ye ne omo amaka no atimi edi nkomo na ama Obaapa I don't know why mo bi kro mu sunyane sompa sunyane ye obi ebode yi ho bayo ai se ba wu Obaapa katachi ba be 1 million say what ni panye what dey there Abusia for your side live on Sompa 98.9 sunyane ai greetings to ama Konadu ona host o morning show ntino obrisa memo ai mami mo di ncha you see u tie shaggy report o say candidates bi kra cho musika manasa asa na usika sana 30th na worry you I don't worry na say o see 500 cities o you see the highest bidder okay wo usika mu oduru no wo na wo kire ne ekọ na all the 5 million san command 30th there any say na we lose na wo nanam ho 500 cities 30th January ani onkoda on throw inter no mpe ba bi mfa na emfa 500 cities on the 30th okay ama hold on answer mama nkwa ahoma no so na mene Steven Asante obutu nkranza sompa 90.7 oboya mane e de efi wono mo both nkranza north and then south preparations are womo Steven what me nka amajoy aha ave what me nka Hello? Steven what me nka memo adwo Bela wata na track mu nyina kwa. Okay, ebusua ye hwesa ye ne yensem training Steven Asante ya wo nkranza atwetwe enkomo nkranza north and then south wo mo ahomboaboa san na sitie wo mo awie wo mo bibia ya wo ma ye krado so wo chena abato na ye kwoto no wo mo ebetimi akwakotu bia na na homa na ani amoa nti no ye behwe yensa kanoa na ye no atoaso ewo fi ase ama Obaapa so sada na America no fa bi so no ka say ebi mo ha ya campaign mo baby ai na obrane e bone bede mo so me wanwa pa mo ye concert pa election ho all night service yeah you see okay nti ama me ko ukrom sompa sunyai agyeman opambo ewo sompa sunyai yenkwa na yeni enkomo agyeman wotimi nka me mo adwo Yemo Obaapa yo me bibia ededam okay sunyai womo ye krado se ochena bato no womo ye krado so o meto ana ambabo ate sei Minia ba me da se said ya penyina sompa ya bohu dawo na se ya ka ho se ama Ghana for ateno eno ko chela MPP ko anaka ma kwa kuyi omo a ombeti anase nipa obeti na kura franka no na se wadi omo ani akoko ewo 2028 na said ya etia no Tuesday na nkata ya de beto abani nyina se nkan ni ma temu ebedru sunyai ha na eba sunyai west eye odomasi ahinku na nkata ni na ba ya omodiku sunyai west police station na enumu na ya ba pro kakra ye hwese de sister ni city sunyai ha no kwa ne se na nyumre ya from ba ba pesa no hoja amene ka sai oba sunyai ha traffic ne different traffic will come papa. Esa anti, ya ne driver see eji nkomo se. Omo da bia, omo je adwuma wo kwan no so. Saa na etie na dey na se otena about to ya eba sunti a enekumu atisa no. Na omo ma yeti se eba weekend say dey especially Fridays no. Ya na traffic will come ankasa na enso no enade no dey different. Esa say omo se delicate bi o wa o baby ene o penkwanya ba aba beto na aba se le pe ya o chiro beti nya ye ntemasi akọ into no susu se e maka ho pinti a traffic wo mu no na me aba
Uba Sunya, you district Sunya is Sunya West. The Sunya West, what's about to the costume? Sunya Odumasi, what's about to the costume? Odumasi, and what about to the costume? President Social Center. And how many police station you and how many police station A in the police station B? The police station A is 553. 553 delegates now. About after the police station B, 553, sir. I have a paper into Kaboma. I used to know where the delegates or try a ready to no, what's about a year. 1,106. And now, what's I expected that Sunyana West on the Timiako, Nancy, or what your margin, about to so. And what you know, Sunyana East is so. There were police station now, about a pastoral center, Sunyana East. And what I hear to about, and also delegate the so time, or bet me up with another community, or what to about, 943. 943. You need to name a 40 million commoner. I never acquire one to say. And if I may do an answer, there are some new commoner. It won't be here, as I can say, and on post about to be safe, air consumer Ghana. And the only fed up as a politician. And the idea about 1 year and 7 years, and common person or what you cry. They will come on what you so I buy on fire country, and I say 84 Kotoya Ghana for in Assam. I want to imagine, almost MPP for. I want to say, for you, or MPP in one, or you here. I want to know Babette from my Ghana. So the Ghana for 2028, or bet you have the president of Ghana. I see almost there, and I wrote a motion of the car. And she started to my phone, so any of would you come on kind of delegate that. It's not so a Pemuka or Chan or Mokwa or a Japan. And she almost left a young presidential candidate. And here they now feel that the secret about NPP about you. She can say, yeah, okay, and okay, and some explaining also. You know, evidence here, and also you get it as well as and also high no which can level. You have to say amount for education car. If you want to get 2,000, if you want to get 1,000, if you want to get 500 cities, and also airports for her. It's only 2 ways. Open for one. Police pass out here among both or two, or money from just say, what the beer also they do over with the Ghana police service, or mobile patrolling car in this war, or mobile preparator. About to an abaso. It's so that you have for Claudia, and the princess make us say, yeah, keyboard, yeah, was I never know yeah, that's Papa Ajman Opambo and Motese Waboya Mania a dear free Sunyai. Quickly, Mamenko Bawa Bedu Ejina Asante Mantemo. Yankona Yankwaje Amanebo Enfree Wonable. Bawa Otemenka Memoajo. You saw Baba. Asatimante Boko dear. I call name Gina Aye. Adena Dina Wamoye. Abato no money in your home, Montuana. Obaapa, Mamma was it. Sauba Santimantemua. Ocean Funia, Echagu, away in Facebook, Nafi, and television, Swa. Aha, election house. Now, send ye medical Canada, Sauba, a Santimantem Padia. Send ye Rimu, Nafi, Potemo, Iron ye. Obeka se omunti impulse se dego bi enu abe no mama na djuma mama na jesu mu pia foda eza se oba wiemo yidi ubisa ho se na NPP ampa na nyambo a ekena omo kwa kofo maba na nsenchani bia e de di se yi na eno be bisa se na china bia na ekoso on team poda se abadi kwa abato bi kura e baso na so wo hwe mfoni am de pa e bi ato to Facebook na NPP de se ne yin ni musen ko mo be to a e free eye bankma high street no so
a Sophia dear in Cabo say Omo Frank and he was one. Now so for you a day TV swa free in Kumasi Eba and Ubu say Omo Frank he near that day that's what I want. Just say Ubi a credit MP before correct no more Kotwaba now over you be a baby a man kunanim if Naya a dear name. Now Yabeka says, Okemua, Oba Santimantemua, Consuls name Akuma 47. If you have no Cassadia, ne, Mr. Bantama Baton Persuaso. Now, Oba Bantama Baton Persuaso, there be a Omba Mabano, a Cabrim, a Kosha Center. And Ocean for New Chubia, a Hona, just a Omobato Abano. Now, the Banai could do a Hona Osha Senia, in Shane Citiana, a Hono, Gabriel Casa, a Shabian Coso. Woman for say, one way a Bia, you told the and Nambo, na delegate na nya kwaya wuramu akwa akoto aba nanso nke bere mu de nka no se MPP kalasi lady ahi wo ho no na hu bia etesa na aside ehokra no enne machi pa kwata so nyina machi afa ho e fa so am kakra no ko fa so kakra nanso ho nyina no libia di ho play bia dance na se wodo asopra toto fom a okura be di sa se na abatula eba sutine no ehifo fan ejina obi kura nim se bia Kennedy ejina bi Brian ejina bi Bawumia ejina bi Kobna Jakapo anasa pichu now so omo ye delegate ne de se wodo asutu pompa dia santimantem yo edumo kan ye se Dr. Bawumia na eko ebi nso ekiremu se Kennedy Japan na pe Brian Chapo se di pamien sei ena meka se omudi edi ahipa wo asantimantem nanso ni nyina mu no meka se etena de fiebe sabre de na pipi amanyuku na hu bi a wodi amanyuku nanim meka se oba asantimantem a bambo ho sem se ne IGP edi kan aboya no badada se constituency bia no policemen makoma ko 70 ena mini oda hotemenga Mete unga. IGP edi kabo ya o say constituency bia no policemen 70 and obi kula di akọ nti hu ankofo bi tete say omo de macho men be ba pulling na say polling center ho de enya de say betumi abaso say IGP akwa no ba say omo ba yi omba mum pa na sene enchekere di ka foso dada no say abato de ukoto a uhwemu ukodila so odiru so anu aton kam wabobo na o de asha na karim enya fe na wudi phone ekwa kuta da wudi phone twa yen kan enka ho ne science nti adisua ne afutu bebre na eba nti meka say asankomandam de yaboa ye ho nsentofo e wa ha de obi agwo no ho yambo etna ye ko ne akova election no kama nama party no so atumi kabuma minka bia mamu no atumi ayeduma ewo my Ghana mtu bi sa asankomandam dia bibia apostle kama say ne sitie na approach council a ye boy no ye will say send your moken and say we need ye no police station sem na omu na constituency bia no ekwa gada obabi fa normal 20 na je say ebi mkura be free konkuma mu na nti ekwa bia so send ye nyina nda no as usual ebe ya mpanyufo omu dey no Ubeka so we de mafaka de esi wona atwenkofo aba ni wo tumi afaka no beka se ne no mpesika kakra na memfa ma delegate no mo na to aba ma me eno na obi bi se we no eye bribe ana se eye bia enka na ye nkoto aba no na wo mani sesika ana ebre ye beto aba nti na wo mani sesika na nso ni na no akwa ya asem sebe ye ntumi nka susu bia se asantimantemu obi etfeti sika de mo obi de na nso ya dia ya tete from mu ntini ya betase asantimantem ha de bia post kampanya mbo etna abato no hia ni ebeba so yeda se papa bawa bedu adeshmama ena waboya made de free asantimantem no na ma yenkwa homa no so biem na ye ne ken nana ken ono so ebutu oti mantemo nana otimenka memwadwo mejo so many aba wonam de say boko otimantemo boye nchemo yo otimantamo die ejabo se yemi adom echina
no pa be nonso na delegate omo ultimantem na omo akwakoto santini omo akwakoto aba na ewe ultimantem afa total delegate 5,532 and echna ebi amanyo kono ehwe enim se o metimi aba ewo omudodomo na obabeto aba ayi enipa edum na omagina no omayi obakro no eye frankato for ama NDP amanyo kono na endrani and ye bafo bo eko eye the 9 eye constituencies na ewo ultima afa na ebuga ebekobia no nse awunkaka no ewo so yi papa and then the new case no ye kopimu ewo Gwan district it no say eye empanyifo edum ni na no ono na nsifo obo ultima afa se na obo ina edi akwaniaba openyipa ani eboro so and there eye owura eye John Peter amewo eye kani eye member of parliament ema eye hohoi eye constituency ono and eye regional campaign coordinator ema eye owura Kennedy Adapo both oti region ni eye voter region yani eboro so enoche so yani eboro eye olunyamfo eye Nana John Jensi ono eye regional Lysium campaign coordinator Emma the former vice president Alhaji Dr. Mahmoud Baumia and not so no any bumping for the so na ewa da mighty true no and then you brea ye call various hotels more share ye said ye out the kind of eternal and before the dona ababa baby drew na da mighty for educational exactly nyankopa ye duma cratchy is constituency and I'm not going to Abano, and then you could do it on the year when say, Auncano, Aubano, was true. And I know say to just say, police force, a mobile system, I would not be inside, and what by dear, a dom can celebrate now. One more of the Abano, so and I have the administration. I would say, police for a barricade, Nina, and that the and then now or the employment about a bus. Amakumo Obapuma, so that the Bible multiple MPP flags and was so far, and then to Chuno, as a campaign, I'm not Yani shada amposo se when I share about yata the another when I share a king out there. Now woman like those na I work when I say you know to say amount a year MPP a year osuku kono a year flat na I would have ma you say a bit in Yankupo do my said the medical a ball a year in Chimono a year nipa 5,532 no I will ultimate down I'm not going to abano na or ye a more medical bar for anything about the same ultimate from the key attraction making as you say as you do a wahanmo what you are coming and ya dear yensa I can be the bonfire said national about the shots and the course was in Kimon now of the other year was you more Ebushia Nana Ken no oti mantemo ena waboya mane edi efri na quickly no mamensa so kwa homa no subiom na mene Ebeneza owusu ansa afano north ena obutuo ebe no timi nka majoy bejo so be yam boye nchemu ai afano wo mo ayekra ana me da se obia aya hobwa abamu mpanifo politifo na afenso so MPP delegates awubo ahafano southwest ahafano southeast and ahafano north wobu na aya hobwa se nyankopo ya adoma eda wochena eye asantemantem hase no wobu so bekwa akotwa ba no mo akyere kandi ne also di womanim na odo mu kobo shata no so ewo MPP dinin mu na obepie mu ahafano southwest abatom beso no so a na no pa ahafano southwest ahafano southeast eya ne say oti sadoma wo etimi up to safre MPP amayuko ni nyina awo mo sampeso so but ene ne say na owo baba be sebe ya asumdwa bua na awo betimi anu mo na fensu so betimi aye de omu be bia
amo ma peja asubie e wo abato a wo baba batui e wo ahafo southwest abato mpesazo titru e de sampeswa ne ense nyina ankwasem ye boapo wo sampeswa no so ehwe wo se aso bibia ko nkan na bibia ko toti edukotru do na wo ya afaro no fa na bibia ko na nim pepepe so wo hwe sampeswa ni mienu nyina na e ya de se bibia bidara ko ma na wo kire se wo mani abrese wo so so no baba beto amo manfo mo so wo ho no e ti metro magin wo pie mu afaro southwest abato mpesazo na aso a delegate a wo magin tin ye so wo baba beto aba no wo bodo do ya 520 a wo mo age pene se nyame ya no kira wo mo kwakoto aba e wa afaro southwest abato mpesazo bia poti a wo mo kwakoto aba no e ye manka so DA primary school e ho e no mo kwakoto aba na se sam no kaseni bibia ya pepe e wo wo ko to afaro no fo so a delegate a wo magin pene se wo baba beto aba e wa afaro no fo no e 742 a no so bibia da di kire se e ho no wo mo kwa wo baba beto aba bibia ensi kwa bia poti a mo baba beto e community center e no e water program mu ukopie mu ahafo ano south east abato mpesazo no delegate a age pene se wo baba beto aba no e 438 a wo mo so pa kwa ebijama gibisu e ho e no mo kwa to aba no na ankwasem anopara na apolice company fo a wo wo sa abato mpesazo so no e to sa fre ahafo no southwest ahafo no southeast kan say police sadon ba ko e se sa peso ibi no wo mo to wo mo sa fre wo no e nam so be pie mu ahafo no southwest MPP parliamentary candidate a wo ejire mo ma de sia wo mo ahafo no southwest no e ya de se wo kwa bi Brian Champo ti a wo no e bon to de ma Brian Champo e de bia mo so no former member of parliament a wo no e so e wo sa peso no so odumunya fo don si kokozu wo no so dina odumunya fo awumia afra mo so wo so e le sa wo so e bon to de ma mo no na sa ho no so no e chiriwa so ba e na kwa pese aba entity amanyokoro wo mo member of parliament or tisi se ti anu ka se e fe no Elvis o se na sa da pa no ya de se wo tutu bombu bi wa bra na police for pen for no e se wo mo ka so je wa no e ru ti ka wo bi ma ko fan chiriwa so ba le pie mo a ka wo bi ma abato mpeso aro so no o mo communication officer no o kire se ya de se opanyino e de se ya na be guru ko dia wo no so de se kan e da de se wo de be kere ko a wo se kan e be wona ma se sia de be si eti na sa na no pe apostle for me ye bi bua ya e bo sa ntokona e man ho no so e wo post sa do no e ho no e so di bi ba fo ma apostle for e di do bo kuma e na post panya wo no de hwe some person in the so nyana no e follow so pretended okonanje e tue mu se wo no de wa ya ready the man for no so ira di pa a wo mo baba be buy wo sa wo no no ka tue mu se wo mo nim na wo mo de ntokwa e ba sa bia no ho na oba wo mo hu say yes wo no e bia for do ano e wo sa person so wo be ti wo bia wo be di selfo bia no e na baba be pe mu kuma se na so the original command no ateki sa after investigation from there ATM and none of any there wo ma wo mu wo ne ba ko money me no wo de me ka se wo nim na se wo kasa wo de for instance to kwa be ba ho ada so de bente wo ase be ba wo wo be so wo de wo be pe mu asante bantem no ka wo nya wo mu ti ake se some persona so no wo mu de post ba bonu ba ko e so de ba be pe mu e mo ti so de south east for so wo mu de bi so na ahafaro no for so e so e do wo ba be pe mu e ti some persona so de ba de na fa bi a ba ti post so no e wo wa se so wo de ba bo ba be so e ti bi ba post for ama atam that say ahugwa na you ready a wo mu so no wo mu ba ba no ma kire ba na asumdie na wo pre no wo mo so etimi zaka e wa ase e bi se ti ade bibia na kwama tete abato de kaniki na mi adwo cha e da kire e be ba so amaso o mo so ato ba no ma hu property a oba be ku ni ko sa person evidence ai eso Adeshima ma yenua be ma Ebenezer Owusu ansa wono aboya made e de free ahafo ano north ho amane bo e na oboye no yegusua ye ka mo se afa aduso no yene yamane bofo edi nkomo e de free omemu afa na ba bia chese mantem ni nyina do ye behwe se yene wo mu bedi nkomo na de ekoso e wo ho no yetumi e de abremo
election house SOMPA election house abato fie ene aha enti efri ene ekọ anopa no ye hyase no mo amunim sene ye si hyase efri ye ochena de ye be chense pin krato form a ye befa na ye de amamo kopem se abato no ana aba no wo mo ebebo nipa a wodi nkunim no ene kasafidie so ye nsori so se ye ti so ni na ye kire mo de ekoso a ene enti mamenko minua ba ehwo no mo na ye nto aso ama Obaapa wetie yamane bofo ye hyase every mfifi mantemu a abesi afuano north o Ebenezer mpodie 3 ni nyina na waka bomu na ode amayen reporter omode amaye so far ohun say so obese so far so good I chess across Ghana obi ahwe ni muso na ye beto aba no enti obi anso ye na ho boaboa very important say internal party elections no ye be manage situations here okay because on say edu national elections a lot of things are at stake okay because if we are Ghana nyina onipa 7 preduasa ye be friend say be ma odikan any abusu edikan na ye be you asana be members of parliament ni ade ba we de eye party ba kumu na mo asema ba akonya be da mpan na wo se mo pe obi obetena so na wa hwe akire a ode mo be kwa pray to me 2028 so it is better some be manage situations here and from report I gather nyina from baby so far yakon even though obi nkochi obi say watwa ne mfoni or diska but issues of sikatua yete ho asem ye bete ho asem o be say o evidence o ni evidence but says can no tua manipa delegate ni obi nua e obi papa e obi wofa e obi nana no enti no enye wadwe say kokoamade no waye and the na ye funny ni say ye adwuma ya ye sometimes we make ka bibi no obi abisa o say na wo hobby na me ni hobby ba onipa na ade man no has confided in me abo ho amane enti e bia obo mamane say off the records enti me ntimi metena ha emeka so Obaapa se okoto aba no ye ma no so and so amount but kokwamkomo oni miedi because after 2024 election ye 2 year defeat be e ba eni nya ba wie oni mpanifo bi ndi nkomo say ama we knew say na ye be lose we knew and I'm saying na breaking the eight and I'm shout here then so our party num sana no mo ka mo say ye defend o mo sa o ye nim say ade na emfa in fact there was a MP aspirant bia Olusi ya nkofu be ebeka ya ani enim pass ba pa obelu na am say ba mo ba na mo beka sa na mo kashe Ghana for so mo to aba mo presidential candidate na say ya mo kan so on san to aba ma MPP ni no all come and shebedwam enti ya mo kan ya dey so in their heart of heart amanyofo no omunim ne ye ne ye in their heart of heart ade no omoye no so se be koyi a omunim ebe hwe agu kwan mu nso a omunim Obaapa sure but sometimes akwa say politics na ye ne say we no yonko kokko wo ni pane tenten ne kase kwa ne huhu atọ so Goliath ne Israel for story ni bi no ne huhu atọ so enti the mere fact cross onipa no stout no just say why defeated or why dream so what I say enti but e was say wo so bobọ ntre ni bi wo ye yenkeche bi acrobatics mo no say sa akwa we oya akwada nyame onti bo so ono kro giant na say wodi hu akoto no so and in politics is the same sure onim sa de no ore na sa comes no me edu baby ebi mu wo ho na communication aspect no they were not putting in effort baby also we investing omo chicha for sika ma omo de call other areas call campaign no they were not giving them money and utiete nkomonu bia akwa say omo year campaign do baby no some of the camps knew that they were up to nothing baby omo ko no omo nkonkodru
say kumase no mu free no mu konkran on be si dwe so enya sa oda so Ashanti region o se dwe so oda so Ashanti region enti de ebi mu nimpa say akansie we no yanim beba krata no so dachi ebe ya bakosam amanchima beka say the year 2026 an MPP for to abai flag bearer midi anamanim ko krata so enti ebi mo ho mo de no eno ano no na sa smaller parties ya general election we are etimi ki kom nyina bom ayenya 10% crowd most of them will be so mo a edin na obenya international picture bia or globally some phone na betwa so owura so and so e wo Ghana politics landscape no wo mu paama na anokra wa contest he was on number so and so on the ballot obu ha na hia no ana se we wani mu san so Obaapa impepi no bigger parties no omo ha ofri o omo obibidi enke be den na MPP for koto amaba yes NDC support candidate what is NDC's interest in this election? Yes, so you ask yourself, what is NDC's interest in this election? Okay, so what I say but kika and never a basa na camp bi wo hwa di bo mu ho so government in power na support us and a big deal. So what I say, so at the end of the day BBI or politics more Ghana. Say yes speculations. Say yes sikatua. Say yes day. Obaapa ewo nsunsan so. Okay. Ewo impact. Okay. Ama obo assembly so me pese ye go back na yes anso so obo say candidates na omo opinion nyina no. Omo nyina ye fukro mu ade. And me pese ye emphasize on it because even campaign na no omo ye no na nsem wa na ekoso na no odin yes kasa twitwie ni ade yes enti say ye wo team liars sa na ye wo team murderer enti omo an omo kan ya tibi and then obi ka chem say sa peace park ye omo kosan ye na no ade ye omo on be san ye wo say eyi keke krokro de John yes obi be se I say wa mama e na enye nti waba wonhu si waba but emfri na komam yes enti sanet ye won say ade ba ko a omode dadom ho ne say first of all e ba beka o eye party ba ko na konwa beto ato na ye nyina ye pre enti anya big deal wa obenya bia ye be support ne ade look we have spoken with big men in the MPP utie ba bia o support na uhu pa say say the camp ni lose your china the major campaign on the 2028 they will not support it. Okay. On say psychology enye asem do nipa na ode na no kan nko a o ni facial expression and na no kra pa e won asem na o kan achi nso e was a factor. It is not always in communication, it's not always about what the person is putting out. The silent voice behind what the person is putting out and also very important. Okay. And in politics communication and also here party shishaya ye wi ani obenya bia ya be support no tie sa word no tie ni ye na uwie program aside ansem ne hu di ubehu se sa nipa no asem na okan ne mfi na koma say ye to abana ne camp no candidate na wini a he's done onko support obi a ene hu bi edrumre bi na was MPP for eye krokro the John bi di chere Ghana for so omunyina support ba omia but before omokwakwa presidential primaries no Obaapa ne nyina Ghana yehu die na anu ye omso omokọ conference allegation omsan oraba omia baaye okasa wi omama na chiachia asoma si be kasa wi amana ko utibi ebi musu kra wadwen bi say party ni one favorite candidate, that party top hierarchy one favorite candidate. San common nyina no e wo impact o. San common na omudi ni peace no. Enya bibi e wo se ebotugu because at the end of the day and no so kra timi influence delegates na okoto aban. Nti ubeti esika ma no but e bi o why influence that. Okay, me da say ama Konadu. Mame kwa homa no so na mene ekua twumasi owo SOMPA takwa. Na yenkodi nkomo emfi won ma ekua wote me nka ma joy
Did you me? Takwa boko de. Yami adon did you aboko? Bobo ate say sa wo hwe takwafo a bobo ano ochena abato no oma ye ready so ombekwa akoto ana. Sebachona awmani munye si fancy sumami. Na bi busa se takwafo ukokro mu no wo mo ahun bobo ate say ochena bato yi wo mo ye krado so ombekwa akoto ana. Oh, okay. And mema wase na mintia ete for the ashfo nyina. The thing is oha kafan na wa ever ni se over 2 decades no. Abanu tono wa hanu akako dina MP kupon kwa so. And e man say parliamentary and presidential na. And hanu so and said anya baby a ye no say ye be to abanti into kasam anase di e wo ho. And I'm saying, we know, I can't find it. And if you don't want to cry, Madame Crumpa. But if we are normal, who said the account is credit, you can't she, and I say, a democrat and you live in your son. It is Tania, Lamia Mochana, one of the cost of pen, and put any more disease in common. Any idea, no shows of room near the cost of ultimate and not much other. The crime moved on my dear. Na you need to be watch na clear idea to say environment na conducive and have much na omugba za so be the police na o de waso etoto form no candidate no omodo so omo ye num o titi dimbi ya wo omo free say nipa no e na ebetimi abo amanyoko no wa titi dibi sa me ga to say nipa enum no mu jana na ai. Oh, okay. I haven't got on. I must say, at the time, a man penny about the Doctor had now about me. No, not and for one work from the two. I am a trainer and Kennedy, and so a demo. It is a time of the Nippon Lady, the old Sania. It's no Musso Power, hadn't tailor. As I'm family near my boat, and yeah. Doctor also to the team who has to say. If he ever says, in the moment, the 6th party is an unison. Okay, you better say a queer and one money ball. I just my queer to me see a boy, your money, every SOMPA takwa, and I would say, what boy, your money, and what boy, one more aye, and more entry more, and no. Now make our say. Eya SOMPA election house abato fie ene aha enti ochena de menyu afidie no emfiri asanse uyi firi ase ya anhwa bebi odebekwa akoto no ye be politu wadwe nyina wo be confuse enti mesra so wo pese wo be confuse ochena no nsia nonum kra ne ye be hyase efiri nonum ekode ma afidie no ena SOMPA esanse aba no de ye papa no ena yede eba be mawo ewo akasafidie eso yegusu ya ye ne yensem trofo edi nkomo ewo omayimo mantem ahodo nyina ena yeje saa enchiremu edi efiri wonomo se awonbobo a wo mo age no emu nchiremu ena yegusu ya yeje mamensa nko menuaba ehonomo nana ansa na mekwa kofa ko na meka asem bi ese MPP abanyoko no mo nyina ye nipa numu a wo mo astande o mo nyina ye funu ba ko mu ade nti sebia campaign na wo ye dibre bi a wo penti no waka asem bi amana twu yonko wadi oyonko atam kasa twetwe ni ade mibusa se abato no kwa awie na sebio ebia wo wadi nkunimu a ana wadi ntwokra mpo no a obetimi akasa oyonko no ho ana. The answer is no. Enti mom ye hwe ye kasa yie ochena no e asomdwe ena ye hia se abato no kwa wieye na se wan ni nkunimu a eno nche se wieye no ye wo aman panyumfo e wo mamu a wo mo akwa example e yo mampani dada yewra ekufo ado okoya na so nyankopon ba mu no otimi ebedi enkunim enti se wo mre nso ya mesrew asomdwe nko a ena yepe menua
ama yegusu a ye kasa fa asomdwe wo chena yes isi ade menye so so chena no ye tena se kra betimi akasa fa asomdwe gos nti de o chena ye mo asomdwe ho da ro chena nti enne be patro wo ye babunu na se waye wadwen se o chena no wo kwakoye basa basa bia na no wada yewra police anyina IGP o kan se obi biara obeye na adwen se o de basa basa yo ebeba no ye chewa se bi o hene kra tia de chacha obu kra ba nya de a ye begyawo o mampanyi kra etutu ne ntoma ba kra no a ye nyawo sa de ne ye twam enti se wo ho ka na che se mra no ene ubedi se de se na efata enti mebru ni titu se wo ye wo ba omia camp wo yewra Kennedy camp ene o ma aka no camp a na se abato no kwa wie na enkunimdie na anya wo de na de mo hwehwe no anya mo de a me pacho nyame bre ne mrepa entokwa ne de emfa hwema hey dabi jame menye se dabi mi ana me emfa hwemo ahwe edu bokwa ko wie fiase enti moma ye nhye no nso ama Obaapa na wo ka bibi o say before obrimpo mo tena ase ansa na ye bebe yeah o say na nkwantabi se bokrata bi so afi ora Ken camp ave yet say fake ne onkro ne ba the electoral commission has responded okay much said there's no iota of truth say enkrata no edu ba bi kwa say easy a short cars like ne cars nye sufficient and anye enough okay. No private vehicles on the transporting materials no easy so no krabia anim na moments ago na around 8 thereabouts and ora Mahamudu Baumia eye eba alive then the last address eba because ochina na abato no ebeba so yeah so it tells you say can readiness there ahoboaboa say obi aye krado a I think say from what we are witnessing today no all the camps it is safe to say so obi aye ready okay except insunsanso no na yenim ni ebesia akọ no correct but na me bisa mo say isi say nya no credit ene ora Ken camp wo munya sa information no we hefa say easy vehicles in enough untino yeah the private vehicles na transporting materials sa na ma wanya sama ka cho say Obaapa ni nyina sa nkomodie ni nyina wo impact o election no so yeah ni nyina wo impact o election obi wo kro timiti asem we na wanya sympathy bi e de ama a particular camp na asesa ne decision a earlier will make it and can make kwato ama osuma si anasa obenten it is animal very important and political actors no Obaapa they know enti no mo so to nkrofo ogum whether are true or false no anything at all just to make sure that you carry the day they will do it okay mame kwa homa no so na mene kwaku jesi ya dodo na efre no Father Risky nka mi bisa sa jontoni na Father Risky na ka won kwa mbebu sa dey Risky obo oto yenkra efi Tamale yenkona yenkodi nkomo Risky me that oba different mu a steady nyina ye nyankropon ya do no se ma adipatnie na MPP amayoko ebekwa kwato aba ayi won flag bearer no bibia edadi na district ni nyina confirm say o aka omo electoral material electoral commission bibia ko amajete yidi say chino pa no bia da na kwemu abato no betini abaso fefe na o share na saka kakra o Tamale san say na ma bia na omonti omo ho ase camp mai otrafia obi we wake up no mo kaka ensam ekere wo mo na omo ye omo fi na empenyefo kasa kere wo mo even quite to the extent say general secretary question wo mo I am son omo ye di you apart from no scammers is be any problem be any obi bia da na kwemo I said we say chira nyame adom a about no ebetimi aba so fefe okay nti
Risky ode waso tutu form no. Candidate ni omo ye num. What bibi? Edim bia pop up na. But o say candidate na dey. Besi omo ye enum Northern region dey ye nim se 2023 no. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia fa ho no mo. Afi de no bibi ebetimi asesa wo tie delegate no a ekasa no a bibi betimi asesa na. Oh. Ebisua fara whiskey no kwaku jesi ena oboye enkra edi efri tamale tifidu mantemo ena wote se oboye mane no okay enti mamenko na ye rape apo ano no nkron ena ye de dwumadie nyina ebesi na owo ahene ene na pamfo nso ede de aka no ato aso na mamenko Atabuatin Prince. O se manfa Prince na nka wa. Where the course one na we ye. TT report na fa. Na unum say nwumre crunch meeting course den. Awahi. So ebusa. 5 candidates now obi a crunch meeting. Okay. Me ye ko bi oni nsum se hia yi. Obi a ni abrigidigidi oni ni team no hia. Say team A enemy a me monitor team B. That's right. Say enra. Say na ayi to yan cry free tachiman no shagi to yan wa say bi mu che 500 cedis no. And no course enra. Enra na candidate ba ko sha say wo che 500 cedis. Into no no wonum so wa che na yi. Ni de awie. Okay. Anadwi omunna. Me ne delegate ba ko akasa from Ashanti region. Okay. Or team B. Now say meeting omoye no enye meeting kitwa ani sika o ma pake agu ho no mo so mo beche no entina maame Konadu kan sika se me na nya me wonwa okay sika o ma pake agu o se o mo ba beche no enye sika kitwa na me kan se no on fa me because o say 200 cities note our box room is baby o ma se note no 200 cities 100 cities 50 cities, 10 cities nim. From 50 cities, 100 cities, 200 cities. You know, my son, a work box sumo, or more better than a dria, copimchina. Wow. Enti, a free hybrid don't rake a crana canoa, dear Betchamo de Atuabano. A moon samono, a dorsal chain, days near Chemucono. Now, a dear Bakua, Obaapa was said, in I when I did 2 years for pan and said, a train canon chess up on Tisuni Fankudi. Etsenya me adoma ye futu na me de ma MPP fo no okay ye funku mu ade na mu kuhia na makokere mu adwene de ye adwene ene de yesusu se betumi asie e ma abosem anwumre bi ma sha ase allegation bi mu de ba de hu statement e ba abontene ade no yes mo man nso anadwe yi mo man nso anadwe yi because ensama ebobo fire kire ba anadwe no se di wura de tie mu a enye me wonwa se enye me wanwa say basabasa ye besie na beten 2023 de inti sa we ensentroni na wutie mi a mesero me nsada me nsayem okona to say to bi tutu ne ade nya afa na wokotwe fu twen kope ba bi kura gina say etu account se kan bi kan na e de aba bi bo na se wupira wudi dem a aka ho de no mbe ya bo ye ni omamu na insentrofo bi bebre e de no mo ye fa ho enkosi hwe enti sesi ya ka say de Obaapa ensem no omu ankasa no internal omunim nti aye chepa wo ho me say ene se obi say me say course amaye enumre ye on say na me fe reporters ni ade ni na course no so ba me phone so course ma receive no wow from camp ni na 5 candidates ni na camp no enya de ketwa enti me obi a plan say 5 candidates omu nyina na me say crunch meeting e koso na dwi no enti eni obi betimi age 5 ni nyina enti mfa say team A plan say B say obebo me mafia ene me so me de mafia hia no eni ebe hu ebe hu pa ebe hu enti na me sere say funukro mu ade monye mane nya breo because mo MPP mu de bia mo sorry am say mo no e ba no democracy ni ade a mo na mo no mo ti ase kura chen NDC sana mo portray enti mo ma we say ene test case me hu sampa mo de mo kan sana tie na nkonkon say last 3 years the see ye
na honorable Kennedy see yes no ni ade no minim said this time around na any first time minim said this time around na ni ada ho because when the campaign no ye ni ade a utimi say enipa a odu o magu ground so a o mo be ye adwuma ama no enkonkɔ ye say last 3 years de no enti obi enu obetwen say obema obi de ne second adwana nka okay enti moma no nye brɛ okay because say eye brɛ o a na mu the candidate mu be yi no mu betumi e de mo support ni na ama no na say kokoye se country tututwe we ya tutuo pay we ye say ni ade a at the end of the day no candidate ba ko pe na mu be yi no mu yi ni wie nso a mo be expect say other candidate na aka no e de mo support be ba enti say basa yesi a emfa support na mo mu hia some de be ma candidate na mo yi no en ma nye complete enti enche ade beti mo bako akoto aba o ma nye brɛ o na nya asomdwie na mu nya asomdwie a na Ghana so anya asomdwie me da say your new senator Ataboaten Prince no mamenko emre no aye benti mamenko ama Konadu honomo ama final word na fe yes the era Ataboaten nka ne kwan so no yes nyankopon fa sa man so da bia san foforo si wo yes internal election ye tufu mo obi anko omobeko da ombeko because obi adi odi be obi okay some special congress you omoko ye last 3 years 2023 okay oti ora Japan phone call no yeah hey president me no why me say mama will show down vice president mama will show down you get it and ewiase na ye won so Obaapa wonam na wotehwe a nka kane no you expect say the first thing obeba obi a oben wadwem ni say oboa wa mo sorry but now utofom a the first thing say yenko ye phone enhwe ba bia camera wo ye di si usua ubewu kura ubewu ansa na live e wo TikTok ansa na ya pagyaw no crepa enti uye bibia na wa ye careful mo de amba cheche musika no a mu se de amba cheche no mo de am friend transportation no sir because ne mu ye bia Ghana fo hwe Ghana fo hwe and mu ye ni nyina wi a kai hunu se mo amu matwa mo ho ako no ba pansam na we internet so yes 2028 opponent ne fa no a spinning machines a emujeje na obo ogumbesa obeka se oye propaganda by mu nsem no and wa sample bi o ka chem so in conclusion mufi asem na aba na mudi Ghana for ye was stake because candidate amu be yi no mo de na ebreye ti mu choose candidate amu feel say Ghana here in 2028 to make a difference enya sa na che say and we pray say they will have a peaceful election na no after 5 na KK ni nyina no ba pa neto atwa okay ebusia SOMPA FM ama Konadu enrondo kwantinti bia kopie ewo na boboa no aha na yedi dwumadi ni nyina ebesi na me sorry sui owo ahene ene na pamfo enso ebeba na de aka eche nyina wo mo ede aba na masha obose ochena nyame adoma no sia kan na chese SOMPA yatena se both the TV and then the radio stations ni nyina dwumadi yi live utie bi ewo SOMPA 93.1 FM Kumase Ayuko 100.9 Kumase ena afe Adamfopa FM Paris France womo to pete ema womo ho enye bi etie ena afe SOMPA 101.1 FM Takwa SOMPA 103.3 FM Takra de SOMPA 106.1 FM Techimai SOMPA 98.9 FM Sunyai SOMPA 90.7 FM Nkranza ena afe SOMPA 101.3 FM Doma Kingdom 106.1 FM Mankesim unya bi etie ya na ye decoder ne so ene SOMPA FM ye demo live SOMPA TV so FI ena afei Tra1 TV wo mu nyina FI emadwumadie etimi ekoso medika aka so ohian owo ahene me sorry di ono ena eba betena so mene ama Konadu na afei ata Boaten Prince I was me fa Prince nka ho ene ye kabo mo ede sa adwumadie section way
ede ebrem okay obrempon ene na pamfo mom ena eba be take over nti ya ka kire mo say daddy ye na nti kwaso ama ofidie no ena ahase Augustine ene de call Facebook no eso ena afi Tony MC a omedi ene Obaapa nana ya ka kire nyame ya dum wo chena ye besanso ehia makramo